Health Minister ni na chelmek tu Dr.R.Lalthangliana chanchin toy ngai khak tumila Dr.R.Lalthangliana hi kumsang khajako songa pro khan zotlang lunglei alo pianga pingul moi nen in nein fapa pani anneya tuna hian kanan veng eizola tule fatenen an cheng mekani Dr.R.Lalthangliana hi thiam thamma MA MPhil PhD ania Baptist Koshan upani in MLA a trumnga chung khantlin ani to ani Minister ni na po Trump ni achil to bok department sang en kol to na nu ma chuanom tak tak ani thanem hle a Education Minister ani la in select grade a zirtir tu sangli zakwa som upgrade ani a middle school le high school a hindi teacher post zali som ko khat siam in lak ani bok operation blackboard noya zirtir tu zahi samsari pasari central scheme top awanga bantura ti chu central sarkar dorin chhorchhunjom anita ani Minister hun lai vek hian primary school building zanga samsari pakhat le middle school zali samsari pali sakzo ani bok ahun line midday meal zirlai ten hiana semtran ani North East Education Minister Committee Chairman nito in SSA sum central in za somnga chau tumto tura thuluk na an siam chu ahawa nor yamin Mizoram State Sarkar in za asom chau tu thleng hian kan la tum chhunjom zelta ani RMS a hi abultran tu ati theibok Education Minister ani lai khan private school somthum eido granin eita hlan kai ani a private school jani som pathum zet lamsam granin eita hlan kai ani bok deficit schools ani zet chu provincialized ani boka he min hu kum sang hi priat khan private school somriat panhi lamsam granin eita hlan kai ani le a lamsam granin 8 schools jani pathum eidok stars a hlan kai ani le bok ani eidok le deficit school somli provincialized ani bok Environment and Forest Minister ani chungin building chang zali samkwa sakzo ni in building samkwa lai mai che that ani bok ani Rural Development Minister ani line Northeast Puma RD Minister Conference a chairman nan hoya din ani a RTI man ani theinana malatu ani a Mizoram chanchin bumi ti ham thatna journalist welfare fund siam tu ati thei bok Dr.R.Lalthangliana hi zirlai por hrui tu hlun ti thei ani a kum sangkhajko somsari pariat sangkhajko somsari pakwa all Mizo Student Federation president ani a sangkhajko somsari pakwa tanga sangkhajko somriata all Mizo Postgraduate Student Union Headquarters Shillonga president nina achel bok tin sangkhajko somsari pakwa tanga sangkhajko somriat por chungin Mizo Student Union Shillonga president nibokin Young Men Christian Association Mizoram president na alo chel to boka tin heiba ka hiang eng Young Men Christian Association Northeast Region president na alo chel to bok ani tin MNF headquarters ani na sang puimo tak chalim vice president din munte alo chel to boka to na hian MNF headquarters a hian advisor ni na niin na puimo tak athok mek ani Dr.R.Lalthangliana hi sum don na lama po a hlotling hle a koinonia jispan dinin mizo te ngai nat koinonia thei tui siam chokin zoram hun tin le ram dang thleng pon thon chu ani a hei ba ka hian koinonia water plant din bokin he sum don hi loting takin anlakal pui mek bok ani kumsang hi sompret khan sau tui pui lung lai atangin emlia tan he takin thantlin le ani a heng department puimo tak health and family welfare department higher and technical education department baka commerce and industry department he takin ain kol mek ani MNF Ministry kalmeka Minister chakle malathiam takni in a department chanba ka department dang puimo thiltenorin central sarkar dor thiam le dor hlotling theiber pol ani nge India meiba ka ramdang thingin Mizoram thana turle mamote bozui ati hlotling mi ani a foreign sarkar dor konga po theina sang tak ani ti kan mu in kan thetlang o me tin COVID-19 in khovel meiba ka Mizoram thingin na satkin min run ani kha hun thim taka po khan Mizoram tan thei top achu ale na atho na saddan kan hrevek anga hri ana satlai tak hun phei khachuan Dr.R.Lalthangliana hi health minister nilo sila hei a hian kan van turna sadon tak empty naril ru te po alu chuk hial thin ani kha tin Dr.R.Lalthangliana hi mi injir peile tema tak ani ba ka pathian tri mi tak ani a mimal ang emo sarkar anga ma alak na apo hlotlin na ro pui tak nu an hu chia zel thei hi pathian mal somna adonti lo rual ani lo bialtan ramtan thei top chu zel sela
a fin na le thiam na te po lo pung zel in a hmangai zoram tan a theina zong alan chho zel theina turin pathian in vengin om puisele akal le zel na tura way of six rui sau block chuan du sak na sang ber kan hlan bok ani pathian le kan ram tan emne vul zel ro se